Begituna, benar-benar semoga fokus di warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdi ajma'in amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi bi taqwallah qala nabi sallallahu alaihi wasallam antawis Cep Ega Kriya Purnama bin Didis Sukmadi Kaneng Lucy Septiani binti Bapak Idul. Salawat mewah salam terlihat begitu tetap badai ngalaksanakan ijabah kabulnya. Tadi kadangu atau kakuping ku orang kasepuhan di pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Gade Dipika, Bu Aida, Kalian Abdi Ridho, Dimas Kawinan, Bukan biasa tunas 10 gram dibayar konten. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawijuka ala ma'marallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Bapak nikahkeun ajeun aku pri bapak pengamina Lucy Septiani di kelayan dinas kawinan ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Abdi nampi nikah ka Lucy Septiani putri bapak anggo abdi kelayan ngangge mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainana fi khair. Allahumma ma'wika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukur kama yanbaghi li jalalika wa taqdilana biha jami'al hajat tahirna biha salam wa tarfa'una biha indaka ala darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil afiyati wa ba'd biqadil hajat. Allahumma dafi'al baliyat, Allahumma ya kafi'al himmat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya mujibra wa alif bainahuma kama ala tabi'il Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-kubra wa alif bainahuma kama ala tabi'il ulama'i wa salihin
Allahumma barik lahuma wajma' bi khairin warzuq lahuma nazalan wajina udriyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pada hari ini Senin tanggal 3 Juli 2023, saya Ega Gria Purnama bin Didi Sukmadi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Lucy Septiani binti Ido dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat talik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2-3 bulan lamanya, 3. menyakiti atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Kuningan 3 Juli 2023. Suami Ega Gria Purnama. Pihak KUA menyarankan, bukan sangat menyarankan, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Neng Lucy, istri AA, anu gelis, pangganjanggakeun, ieu mas kawin, sareng manfaatkeun di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aega caroge abdi anu kasep dinampi mas kawin kalayan insyaallah bade dimanfaatkeun di jalan Allah. Sabda akan diparingan keturunan saleh-saleh, rezeki min haitsu la yahtasib, dicantumkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tosnya kedainya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sarajana alhamdulillah wa syukurillah tibados selaku petugas di kantor urusan agama di payunan Ketua Bajnas Kecamatan nampi infak sedekah harganya 700.000 Pak kanggo Bajnas mangga di atas pengalaman pilih ayat al-fatihah membaca petan ditutup wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah acara akad nikah Ega Sanusi kurang disaksanan. Wargi-wargi sadayana, sepuh-sepuhan tidak sepuh, para alim ulama, anu kusipun dihormat. Alhamdulillah acara akad pernikahan Pepe sareng parang pas lumangsung kalayan khidmat. Acara nu salajengna bade dilajengkeun kana acara adat bangka yang sudah sinareng sawer pangampen. Nanging sateacana hapunten ka pihak panitia panginten tiasa mereskeun kursi di payun kumargi bade dilaksanakeun acara saweran. Tahan. Pas 3 saling lihat ya. 1, 2, 3. Oke. Disimpan dulu. Tangan pegangnya batangnya. Sip, lihat sini. Bagus. Mana senyum-senyumnya mana? Guys ya. Bagus. 1, 2. Ya. Pas 3 saling lihat ya. 1, 2, 3.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u